کارڤدانên cuda cuda li ser yasaya nû ya rêveberiya Xweser derbarê birêvebirina mulkê kesên li derve xelk dijî wê derdikevin. Di vê kolana taxa Xerbî ya bajarê Qamişlo de sê mal hene got xwediyê wan nelvirin. Ev mala nivîskarê Kurd û serokê rêxistina mafê mirovan İbrahîm Yusuf e. Goberî niha bi sedemên siyasî ji ber hikûmeta Sûriyê koçberî Almanyayê bibû lê mala xwe wekû lêvegereke demdirêj ji xwe re hiştibû. الأمر بريار راستي وقوت يعني رواية نشرعية باطلة يعني جيب بكنادنا يعني بكنوك كفاية براستي بكنوك دومرون الزرفير ترك دبيخ يعني بكنن تخازن يعني قامش له ولاته موجيه ببلعين Peymana civakî got bingeha rêveberiya Xweser ji bo hukmraniya deverê li vir hatiye imzekirin. Li gorî madeya çilê ya wê peymanê mafê kesayetî û mafê samandariyê mafekî parastî ye heman encûmenê biryara bikaranîna samanên welatiyan daye. Rûdawê serdana encûmena zagonsaz li bajarê Amûdê kir lê ew li ser vê mijarê neaxivîn. Rêveberiya Xweser dibîne got biryara wan rê li ber bazirganên xanûberan digre û milkên wan diparêzin heya wê dema ku vegerin. Lê mafnas behsa karvedanên cuda cuda yên vê biryarê dikin. مخالفة حرية الإنسان للتملك والتصرف بأملاك آخر تداعيات اقتصادي وجلكي هبن نجي مغتربين قطب بجولات بريق جدار فيتين وأوجي قطب عالمي بطر سنة تشكي بكرنا بفروشن بلبلاك ناب عالمي دوشي بداعي جيرتني قصد بحماية أملاك عالمي بدادجه هنا هي عدالة هي إدارة ذاتية قضاة هنا نزيهنا كارن حكم بكن ناب عالمي في حال تعدي شيبو Di sala 2017 de jî biryareke nîzîkî vê biryarê hate dan lê ji ber karvedanên welatiyan dema cîbcîkirina wê dirêj nekir.